Birinciden orozo деген emne? Orozo деген emne? Orozo Arap dilinde savum deb atalat. As-savmu. Savum, oşol orozo деген sözdün manisi el-imsaku. Saktanu, karmanu. Emmeden saktanat, emmeden karmanat insan. Naharan an idkhali şeyin amden ev hata'an, batnan. Gündüzgü vakıtlarda kursağına atayın je kata kılıp alıp durup bir nerse kirgizүүsü men saktanууsu olup esептелет. Карагыла, бул өтө маанилүү. Orozo эмне? Orozo бул биринчиден жеп ичүүдөн тыюу болуп эсептелет. Кайсы убакытта? Күндүзгү убакыттарда. Туугандар, бул өтө маанилүү. Бизде көбүнчө орозо кармай, 99% орозон туура эмес кармашат да. Ошон үчүн буга көңүл бургула. Өтө көңүл буруп туруп уккула. Эмне деп атабыз? Жеп ичүүдөн тыйыласың. Кайсы убакытта? Күндүзгү убакыт. Күндүзгү убакыт дегенде эмне? Бул таң аткандан баштап туруп күн батканга чейинки убакытты айтабыз. Күндүзгү убакыт деп айтабыз. Таң аттыруу, кайсы таң атуу маселеси? Эки түрдүү таң атуу бар, туугандар. Китептерде фажри садык жана фажри казиб деп атап коюшат. Эки түрдүү таң атуу бар дейт. Биринчиси жалган, экинчиси чын. Жалган болгон таң атуу, туугандар, көктө жарыктык вертикалдык түрдө пайда болот. Жарыктык вертикалдык түрдө пайда болот. Ал эми чын болгон таң атуу баягы бамдат намаздын убактысын белгилеп жаткан, итибарга алган, өз бекитүү убактындагы белгиленген учуру, ошол кайсы чын таң атуу. Бул кандай? Бул жарыктык горизонттон горизонталдуу түрдө жайылып туруп, көккө акырын көтөрүлгөн жарыктык болуп эсептелет. Биринчи жарыктык бир пайда болот. Карайсың, таң атып баштады деп ойлойсуң, анан кайра бир караңгы пайда болот. Бул туура эмес. Экинчиси горизонталдуу түрдө, эмне горизонтту көргөндө акырын көтөрүлө баштайт. Мына ошол таң атуу негизинен. Азыркы учурда болсо, туугандар, буну айтайын. Азыр чыгып сыртка чыгып, горизонтту караш, күндү караш, убакытты тигинден баягы көз менен аны караш, азыр эч кандай бир кажети жок. Түшүнүктүүбү? Эч кандай кажети жок. Эсептелген бир эсептөө чыгарган илим бар. Ошол илимге таанып туруп, бизге намаздын баардык убакыттарды эмне кылып коюшкан, белгилеп коюшкан бизге. Убакыттарды белгилеп коюшкан. Силер азыр намаз окуганда эмнеге карайсыңар? Календарга карайсыңарбы, календарга? Ар бирөөбүздүн телефонубузда ошол календарлар барбы, намаз убакыттары. Мына ошол намаз убакыттары календарга караганда бамдат намаздын убактысы деп турабы? Ошол бамдат намаз убактысы орозонун жабылуусу зарыл болгон бир убакыт. Оз ошол жерде бекитилет. Түшүнүктүүбү? Оз ошол жерде бекитилет. Бул кайсы убакыт деп коебуз биз? Күндүн башталыш убакыты. Качан токтойт? Шам намаздын убактысы бар. Календарга карайсың, шам намаздын убактысы турат. Түшүнүктүү? Азыр мисалы, азыркы бүгүнкү календарга караганда шам намазы жети канчада?
7-19-20. 7-19-20 deyili. 7-20. 7-20'da şam namazı vakti geldi. Demek 7-20'da oğuz emne kılış gerek? İya. Açılış gerek. 7-20 emez 7-19'da açma alsa ne olur? Ne olur? İya. Ne olur? Aykaçı. Oruzosu bolboydu. Oruzosu bozulat. Bambat namazı vakti kaçıda giriyor atat? 5 24. Sen 5-25'te yaptın. Ne oldu? Oruza o şey günü bozuldu, bitti. Düşünüktü. Bu öte manülü. Bu masale boyunca fatva verilgen. Hazır kündü qarab, keyir moldalar çıgat. Keyir moldalar var. Kalendarını jokka çıgarat dagın. Anam, bizde müftiyattın özünün kavun kılgan bir kalendari var. Tuğandar. Al kalendardın iştep çıkan insanı, geografiyani, astronomiyani öte jakşı bilgen bir kişi. Kırgızstanda ataklı alımlardan birisi bu kişi. Abibullah Hacı. Azırkı uçurda Kırgızstan Müslümanların alımlar kengeşinin töragası al kişi. Kırgızstan Müslümanlar dinleysi, alımlar kengeşinin töragası. Alımlar kengeşi bu, Kırgızstan'da dini jakta en jogorku instansiya. Düşünüktü mü? Dini jaktan en jogorku instansiya. Oşonun töragası olan bir kişi. Özbekistan burunku yıl bu masale, kalendar masalesinde öte talaş tartışka düşüp durup bu kişini çakırıp ve bu kişinin yarım saatlik seminardan keyin oşol jerdeki alımlar ne dedi? Büttü. Biz bu kişinin iştep çıkan kalendarını önlerimiz negizge alabız diye aytıştı. Gördünüzler mi? Özümüzdün ataklı insanlarımız var. Bu üstünde joyma çıkıp durup falanca saatte olsun, makımında olsun, 1 minut diyaka olsun, 1 minut diyaka olsun. Yok. Tak. Bitmerse tak. Oşun için saatte karaysılar. Andan da manili bir mesele var. Kebire saatteniz azamda itibar kalat da. Önükön memleketlerge bağı dini jaat öte önükön memleket saatın okulan azam bolsa bir düşünettiler. Misali Saudi Arabia, misali Türkiye saatini okuydu. 1 minutda keçiktirmeydi. Saat bilen okuydu. Saudi Arabia vakt geldi sırazı okuydu. Yani al jerde sen azanga itibar kılsan bulat. Azan aytıldı oşa jaraşa. Bizde Kırgızstan'ın azanı baktısı var. Şedasları al imamdın Nasraniyasına bağlanmıştı. Nasraniyası olsa uyda razı kılıp koyuşsa o vaktinde çıkarttı. Bazı normalde okuydu azanı. Vaktinde. Özgeç ayınlarda. Tuğanlar bizde meçitteki azanlarga itibar kılınbaydı. Düşünüktü. Bolbosu orzondu buzup koyuyor. Moldaki var özü oğuzun cevaptağın jakşılap durup soğulun toğuzup oğuzun cevaptan duasını okuyup en baray nazam okuyun diye varat. Anam tartımda kılat, uydaki başkalar olsa bütet, kaçağın tigi moldaki azam okuyup der. Cevap at. Azam çok cevap bile. Eşlik olmaydı. Ve bolat. Oşun için Tuğanın en tuğrası, en jakşısı, en kovsuzu emme kılası var. Azırık uçurda kalendari var. Mesela bizde müftiyattın kalendari iştep çıkan Nasat Medya var. Tolka müftiyat boyunca beredi. Oşol Nasat Medya'nın halası var. Cükteysi var Nasat Medya boyunca. Ozlarda cevası var, ozlar başası var inşallah.